Assalamu alaikum, hurmatli No'g'at Xabar Jinoyat o'tgan qatorchilari. Bugungi kunga 2023 yil 1-may kuni biz No'g'at rayonuna qarashli To'la saylov hukumatining Dodon ayilina keldik. Şol yerde alış kurash boyuncha turnir bo'lib жатат. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston boyuncha turnirdan olib ko'rsatib, bizdan olsay like bosib kommentar yozib qo'yinglar. O'shundan birga o'zimning atimdan janob No'g'at Xabar Jinoyat o'tgan kanaldan emgakchilarning bayrami bilan qutlaqlayman. Shunday aytib ketirish narsa bizga demirchi bo'lgan No'g'at shahrına kampanyan banka tereң rahatçılık biliriz. İşine ilgilik Allah'ım öz kollasın. Kimde kim pul almayıştırgan cana vize kartı Rusya'dan, Kazakistan, Kore'den bu alatramızda kampanyan banka geldi vize kartı açtığınızlar. Az aksiya жүріп жатат. Tursiyaga 4 adamlık çakırı biletke barıp Tursiya mamlaketine barıp oynayıp gelsеңіздер болады. Anda kettik bizden olsa vay like bas komentar жазып qo'yinglar. Şerini alып ko'rsatamiz. Bugünkü işimiz şol To'la saylov hukumatining Dodon ayilina bo'lib жатат. Baringizlarga tinchlik omonchilik setdik anda. O'sha tinchlik bilan qirsiqsiz eng yaxshi kuchli polvonni o'tib olsin deganlar bir qo'l chaqib qo'yinglar. Endi bunday kurashning sha'ni bo'yicha kurashga kelgan ko'rganlar qiyqirib turmayınca bu жазылбайды. O'shandaqdan bunday qiyqirib turib qo'l chapsangizlar kurashning sha'ni bo'ladi. Ancha-muncha qo'li o'rganlarning qo'li puti saqayib ketadi. Qanimizda mehmonlar xush kelibsizlar. Bo'lsinmi? Mana kurash desa bo'ladi. Rahmat. Demak, hozir bir 2-3 minut ichida Roman keldimi sizmi? Sizga kelsa bizning eng kichikay bugungi egilayotgan daraxtlar 25 kilogram salmoqdagi polvonlarni o'qiysin. Qarashchi 5 minut boshi kirib bitmagani поражение eshik javob qo'yaversin. Tizmada yo'q. O'sha uchun quloq solib turinglar, ikki yoqqa ketganing kelib turinglar. Qo'yasizlarmi? Ketdik anda o'qib turib chaqiraver, ha. Boy. Gitsen gir. Hazır tizme okulat. Tizme okulanlar Tuygunov Alihan, Abidinov Arsen, Ahmataliyev Ali, Tashpolotov Alihan, Tashpolotov Nurbolot, To'xtamatov Nurlan, Nuralım, Saliyev Azamat, İmamidin Saliyev, Abıtov Jumanazar, Attoqurov Bilal, Abıtov Atanazar, Abıtov Acımamat, Suyunov Madambek, Abidinov Nurmuhammed, Teşebayev Mustafa, Nurbayev Timur, Şarabidinov Ernis, Mirkalilov Mansur, Kayımov Batır, Abdurashidov Shavkatbek, Qanatbekov Biz bugün To'la saylov hukumatining Dodon ayilindamiz. To'g'anlar qanday? Bugungi nasriyat yaxshimi? Tak. Hozir men yerlar boshdan kelgan polvonlar bormi to'g'anlar? Xo'sh. Xo'sh kelinglarga biri ko'chaga ketdi. No'qat bormi? Yo'q. Dodon Ko'kjar ular no'qatga kirmaydi ekan. Ular o'zincha bir shahar ekan. No'qat deganda mana To'la Ko'kjar bor degan no'qatga kiradi. Tushundinglarmi? Ana. Leylak bormi? Leylak kelinglar ekan. O'zbekiston kelganda uni. O'zbekiston bormi?
Ona çay içiyordu. Tacikistan geldi, bardığı var. Ошого бардığın жақсы дәрден қыла, анан туғандар, бір-екі сөз айтып қойыш керек. Өмірді bir жолы беліге чарчып байлабаған адам, нарақта тұрып алып еле, манақта судья шешкенге чейин эле мындай болуп кетти, андай болуп кетти деп бакырат. Бирок ошол адам ойлонгон, сен өзү өмүрүңдө чарчы салдыңбы белиңе, же салбадыңбы? Анан кийин анализ коюп үйрөнөйлүк. Bu yerде bizden hem akıldı. Biz misali okup судья olsak, okuyan судьялар hem күчтүүлөр var. Ошондуктан тур келди бакыра берип, аны күрөштү бузбагыла. Анан силерден сунайым, бүгүнкү күнү биздин 7 дубандан жана меймандар келип отыр. Ушул жерде мүмкүн болсо баягы этнисе салган майрамдагылар башка жерде майрамы болуп отур. Tuğandan Kanada mı aksakalar geldi. Bugün böyle soyacak Dodon aylığında son bayram. Alış kılıç boyunca 10. reyet ötüp çatatırken Turabız, qara. Söz turabız, qara. Bir qator turabız. Ekінші болып тұрып алған шығып кетеді. Бақтырып, райды бұзбастан, мынандайға чұрқап, екі күріп чұрқап келесіңер. Қаттық чұрқабайсыңар, бірдей. Бақтырып. Ой, молодец. Қаншада судья болдық? Hurmatlı спортсмендер. Бүгін машы 60 килограммға чейінгі салмақтағы мынау мектеп жасындағы балуандарды таза, жүректі таза қылып, өзіміздің ең кішінесі республикан же областың чемпионы болған балдар мына сол жерде. Мына şu қалыстар. Не дейсіз? Ушуларға претензия қойбастан, қалыстар сіздерге айтарым, ақ иіле сынбайды дейді. Біреуге кішіне ғана тартып қойып, өзің таң атқыша ұқтай албайсың. Бүгінгі күрес шындай болсын, өзіңнің балаң шықса дағы тартпағыла. Анан біздің бүгін алыш бербау күресінің классика түрі. Мұндай жеткенде çalmayı жоқ, пұт тиштетпейіз. Только классика. Көтеріп алып, жерден көтеріп алып, үйіңе мәке ектірген алып кетіп қысаған болар еді. Только жерден бір қарыз, жарым қарыз көтерішін керек. Түсінікті бі? Анан судьялар таза қылып өткергілі. Емізен медейлік. Омин! Барды залақаныз ачайлық. İlahi maaşı bugünkü bizim küreşimiz. Taza, kırsıksız, elge 1000 yıl aytılır durgan. Oşal küreşte küreş bolotat, je bolboy jatat degen küreştey bolsun. Yaşanda öyle судьялар, siler ilahim bizden darajaga jetip, el aralık darajaga судьяларга jetkine. Kızmatılar bolsun, jali jaşsыңар, dünya çempionları bolgula. Omen, Allahu Akbar. Qara, ki kızıp qalanda kebet. Küreştirgenine qarayız, şartçısını qara. Bularga 2 ele minuta. Bolsa şapet qılmaştır. Желательно құрды қысқартышқа жеткірбегілі. Упай бергілі болдыңызша. Қолыны шыққанаға упай. Неме, ескерту. 2 жолы, 3 жолы шығарса, ойыннан шығады. Түшінікті, а? Анан, бері қара. Ұтылғанды екеуіні қармайсың. Ұтылғандан яққа жөнеті беріп, ұтқандап келіп, яққа жазылып қойып кетесіңдер. Анан адашып әлі жазылуға қап кетсе, ертеге немеге проблемада біреуді мен етіп күйіп кетеді. Қана, дағы бір жолы, онымен таза күрес болсын. Аллаға кебар, баштадық. Onunla Cino'yu çıkarıp kolonlar başta alacak aramda. Bayman, sıra oya kabul. Екіншіне болғандар, күрес жақсы басталды дегендер, бір қиқырып қоча қойылған оларды көрер, бар ма? Ой, рахматтар.
Hurmatli No'g'at Qo'yajov kanal do'stlari, biz javob ko'rsatamiz. Bizdan olsoy, like bosib, kommentar yozgansiz, o'shandan birga bugun To'la saylı hukumatının Hurmatli tuğanlar, mana gözünüzür biliyor dostlar. Çoğun bayram olacak. Daima dünyanın çempionu, en akıllı adamlar, hakimler bardığı ayıldan çıkat degeniga işeniş var da. Hazır mana şu qaysi yerde bolsa dagı barıp çempion bolganlar bardığı ayıldan çıkkan. Nege sebepten bilesizlermi? Ayılda uşunga okşagan küreşler köp bolot. Hiç kaçan zaldan dünya çempiyon çıkış kıyın. Sebebi zalda üretesin, biroq onu sparingga salganda birini balıp tögörenip жүрüşe berет. Birini jigitkanı pastayanı jigite berет, jigilgan pastayanı jigile berет. Biroq ушундай sırtka көп açıkkan okuçu tez jetmет. Birinciden сүрдөбөйт, экинчиден дос ашырат, üçüncüden жер көрөт, төртүнчүдөн пышат. Her türlü adam менен күрөшөт. Ошондуктан trenerlerge dagы biz rahmat aytабыз. Ушундай кылып кыйналып, өзүнүн балдары эсиден чыгып калып, бирөөдүн балдары үчүн сүйүнүп, бирөөдүн балдарыга курсан болот. Мына кичине балдардын көтөрүп жыгытып атканын көрүп атасыңарбы? Ана, молодец. Ана. Булардан Кудай кааласа ушундай кетсе дүйнө чемпиондору чыгат. Мына Марлен, Рамман, Медет балван, Али балван, мына ошо додоңдон. Байаман балван, дагы Иса балван, ана кеше жакында эле Алибек балван, Кудаяр балван. Мында айта берсе додоңдон көп чыккан. Бирок додоңдогу биринчи күрөш башталганда мына ушундай кичине балдар эле. Олар болгону кичине гана Тамеки сарайда, чийстаканада үйрөнүштү. Ошондо мен неме дегим келет силерге? Бир эле нерсени рахмат айткым келет. Биринчи рахматты мен Али эжеге айткым келет. Али эжени Көкжардын күрөшүдө отуруп, ошол жерде Али эже 16 ай өкмөттө 16 өкмөт болсо, ошонун ичинде бир аял болсо, ошол аялам жок деп билем. Сиз дагы ошол эркектерден кем эмес иштеп атасыз деп туруп, элден дуа берип, мына ушул жерде мынабы Нооруз майрамга турлап койгондек. Боптур деп бир жыл өткөрдү. Анан экинчи жылы дагы өткөрүшүп, жардам беришип, үчүнчү жылы чоң рахмат айткым келет. Мен мага быйыл 10-чу ирет болуп атат. Онан өкмөттөр бир аз жардам берди дагы. Рахмат айтканыбыз мына шу додоң элиге рахмат айтам мен. Кичинесинен баштап чоңго чейин чөнтөгүдөгү бар акчасын коюп ушул жерге мына ушул күрөштү улап келатат. Быйылкы жылы өтө ийгилик чоң, себеби биздики мамлекеттик каржылоого кабыл алынды. Быйылкы жылы ошол жактан каржылоо, ошол жактан дагы жардам болуп атат. Кана эмесе ушу додоң элиге бир разжызык калалары бир дуа берип коелук. Мен додоң эли эртеге район болсун, Бүрсөгөн область болсун, анан додоң Бишкекте болуп өзүнчө бир катта шаар болсун. Ошо элдери дайыма ынтымак болуп, ынтымакчылык менен мына ушу Үкөм Каныбекти колдогон үчүн ушул даражага жетти. Мына Каныбек өзү азыр Кыргызстан боюнча башкы тренер болуп иштеп атат. Мен ошол иштери дагы өркүндөй берсин, бала чакасын озурун көрсүн. Аталарга рахмат, элдин чоң аталарга, чоң энелерге бардыгы рахмат. Ушундай ынтымак болуп, колдоп өсө берип. Мен Аллах акбар. Эми мындай дубаларды бербесек бизге карыз эле болуп калат. Себеби биздин элде көп адам бар, караңгы адамдарыбыз бар, орточо, жарык. Ой. Işlerdirmese, mınağı жерде kim kança köp jığılsa, oşonçoluk doğru süret. Birinci jığılganды үйрөнгүлө. Жығылғанды үйренген бала күрестен қорқпай қалады. Жығылыстағы бұл өзі кәтті майрам. Кәтті қуаныш. Себебі полманнан жығылып отырады.